Lijep pozdrav svima, moje ime je Ljilja i dobrodošli na moj YouTube kanal. U ovom videu govorit ću o jednoj aktualnoj temi o kojoj se vode mnoge polemike, a to je detoks, mit odnosno laž ili istina. Prije nego što krenem s temom, zamolit ću vas da kliknete ovo dugme subscribe kako biste me podržali. Ne košta vas ništa, potpuno je besplatno, a meni će značiti puno. Dakle, da prijeđemo na temu. Mnogi tvrde kako je detoks produkt moderne marketinške industrije, što naravno nije točno, jer detoks nije izmislio modern čovjek. Detoks je samo neke metode koje su prije postojale prilagodio novom suvremenom načinu života. Ako pogledamo povijest civilizacije, vidjet ćemo da kroz civilizaciju sve religije unutar tih civilizacija posjeduju nešto što se zove post. A što je post drugo već detoks? Ako pogledamo nama bliske dvije velike religije, a to je islam i kršćanstvo, vidjet ćemo da i jedna i druga imaju pred kraj zime, početkom proljeća, imaju jedan veliki post, a to je korizma i ramazanski post. A što je to drugo već detoks? Ti postovi nisu slučajno stavljeni na prelasku iz zime u proljeće. To je urađeno sasvim smišljeno i radi dobrobiti čovjeka. Zašto je post stavljen baš u to vrijeme? Iz razloga jer mi preko zime u svoj organizam unosimo jedemo puno jaču, puno masniju, začinjeniju hranu, manje se krećemo, više smo zatvoreni unutra kako bi naš organizam što lakše podnio to hladno zimsko vrijeme. I onda naši organi su zatrpani, trpamo, da tako kažemo, toksin na toksin, odnosno ne damo im da se oporave, da dišu, što se kaže, da krenu od pozitivne nule, nego stalno to gomilamo i onda su naši organi zagušeni i onda se velike količine energije troše na imunni sustav i na borbu sa toksinima, odnosno troše naši organi koji su zaduženi za to da izbacuju toksine iz organizma. Post dakle služi tome kako bismo mi svoje tijelo, svoje organe, kako bi naši organi prodisali. Znači, unošenjem manje količine hrane i unošenjem niskokalorične hrane mi dajemo našim organima, našim čistačima, prirodnim čistačima vrijeme da pročiste sve ono što se nagomilalo. To vam je kao kad imate, gomilu posla, zatrpani ste poslom, ne znate kud prije udarate i onda vam mjesec dana da neko fore, ništa vam novo ne dolazi vam nikakav novi posao, neko vam da mjesec dana fore da vi fino sve te nagomilane poslove završite kako biste mogli onda nastaviti rad na novim poslovima. Otprilike vam je to tako i s postom. Međutim, danas je post, znači sve samo nije post. Kao prvo, rijetko ko posti mjesec dana, odnosno 40 dana ili koliko traje ramazanski post, nisam sigurna. To prvo, a drugo što se tiče kršćanstva, a ko to posti za prave? I kad se posti, onda se jedu pomfriti, jede se konzervirana riba, jede se prženo na ulju, masno, tako da vam taj post zaista nema smisla. Pravi istinski post je, znači, jede se jednom dnevno i to hranu koja je niskokalorična, koja nije visokokalorična, i to je to. Dakle, jednom dnevno i to je to. Ili se posti samo o kruhu i vodi. Znači, to je pravi istinski post. Ovo sve ostalo je piš propalo. Znači, više štete nego koristi. Ljudi su s vremenom shvatili su kako funkcionira to sve i onda su te postove prilagodili modernom, suvremenom načinu života. Svi živimo brzo, niko nema vremena da se sad gnjavi posebno s postom s ovim s onim
I onda su ljudi, naravno, shvativši da je čovjeku potreban taj post, prilagodili ga modernom, suvremenom čovjeku i prezentuju nam ga u obliku detoksa. Da li će to biti detoks kao u obliku nekog programa za detoksikaciju koji ćete vi sami sebi izrađivati i sami pripravljati sebi te što već ide u te detokse, ili ćete naprosto, ste tip kao ja, uzet ćete nešto što vam je brzo, jednostavno, lako, s čim se ne morate puno gnjaviti, misliti i riješili ste problem. Znači sve ovisi od čovjeka do čovjeka. Ja nisam netko tko voli mućkati, tko bi mogao mjesec dana živjeti na sokovima i povrću i voću. Sigurno nisam taj tim, ne mogu to. I nemam ja ni vremena, ni živaca, ni mućkat, ni pripravljati, ni smišljati šta ću, kako ću. Meni je zgodnije na način da uzmem određene pripravke koji će mi pomoći i koji će taj proces, koji će pomoći mojim prirodnim čistačima da se ti toksini iz mog organizma očiste. Pogotovo ako su ti pripravci, odnosno ako su ti proizvodi prirodni na biljnoj bazi, odlično, za mene prava stvar, meni to osobno odgovara. Dakle, da razjasnimo, detoks nije nikakva izmišljotina, a pogotovo ne moderna izmišljotina, jer detoks postoji, znači otkad postoji civilizacija, samo u oblicima, nekom drugom obliku, znači oblicima koji su bili prilagođeni ljudima u prijašnjim civilizacijama. Da se još vratim na ove korizmeni ramazanski post, znači tim što mi ne unosimo nove toksine u organizam, znači naši prirodni čistači imaju vremena da to sve obrade, da dođu na pozitivnu nulu, mi oslobađamo i ogromne količine energije koje će nam onda možemo upotrijebiti u naredne periode koje nas čeka. Proljeće, znači vrijeme kad se radi, kad se stvara, gradi, sadi i tako dalje. Dakle, oslobodili smo ogromne količine energije koje ćemo onda, umjesto da ih trošimo na borbu s toksinima i da ih troši naš imunološki sustav, mi ćemo tu energiju iskoristiti opet na svoj dobrobit kako bismo radili i stvarali. Dakle, da zaključimo još jedan put, detoks nije nikakva izmišljotina, pogotovo ne suvremena izmišljotina. Detoks postoji odavno. Sad, kakav će čovjek sebi odabrati detoks, to je individualna stvar svakog pojedinca. Također, ja, na primjer, dočkujem, cijeli život ne dočkujem. Znači 30-40 godina ja apsolutno nikad nisam dočkovala. I sad kad se pojavili se nekakvi moderni nutricionisti, znanstvenici, pseudoznanstvenici, šta li već, koji kažu, ne znam, dočak je najvažniji obrok u danu. Meni nije. Ja znači 40 godina ne dočkujem, ne može meni sad neko doći i reći, joj, gle, ti moraš dočkovati, to ti je najvažniji obrok u danu. Ja bi znači u svoj organizam, sebi mi se poremetilo i zapravo bi imala više štete nego koristi. Želim vam reći, znači nemojte nikoga slušati. Vi najbolje znate što vam odgovara. Slušajte svoje tijelo, slušajte svoj organizam, što vam on kaže. Ako se osjećate kao što sam se ja osjećala sam se zagušeno, tromo, ja sam točno znala da meni treba detoks, međutim kako nisam tip od tih detoksa, mućkanja, sokova i ostalog, meni je ovo došlo ko kec na 10. Znači ja sam točno znala da meni to treba i to kad mi je došlo ja sam odmah znala to je to. Dakle, tako i vi. Slušajte svoje tijelo, slušajte svoj organizam. Ako vam vaše tijelo kaže da se osjećate se tromo, često ste prehlađeni, imate razne virusnih smetnji od stomačnih, dišnih i tako dalje, imate često viroze, ovisnik ste o slatkome, ne možete bez slatka i tako dalje. To vam je sve znak, znači da je vašem organizmu potrebno jedno temeljito čišćenje, odnosno da je vašim prirodnim čistačima potrebna pomoć kako bi oni izbacili te sve nagomilane toksine iz svog organizma. Ovi što tvrde
Znači da je detoks laž, pozivaju se na znanstvene dokaze, kako ne postoji znanstveni dokazi da je naše tijelo puno toksina, odnosno da je toksizirano, ne znam kako bi rekla. Jel? Znači, ja bi isto tako mogla iznijeti gomilu znanstvenih dokaza, možda relevantnijih nego njihovi, koji će potvrditi da je apsolutno našem organizmu detoksikacija potrebna. Da li će ona biti u obliku posta, ja opet ponavljam, ili će biti u obliku nekih sokova ili šta već, nekakvih kura, ili će biti u obliku nekakvih proizvoda, kapsula i tako dalje, to je već druga stvar. Ali da je našem organizmu jednom godišnje potrebna detoksikacija, apsolutno je potrebna. Pa nisu religije to bez veze izmislile. Znači, od kad postoji civilizacije, postoji post. Znači, da je to za dobrobit čovjeka i po meni je to sasvim logično da je to tako. Mislim, ja po sebi to gledam tako, jer po svom organizmu. Tako da, a što se tiče znanstvenih dokaza, vi ako želite naći znanstvene dokaze, ne znam, da je zemlja ravna ploča, kao što tvrde, vi ćete naći znanstveni dokaz. Ako želite potvrditi da, ne znam, da je bilo šta, bilo kakvo, za sve što tražite možete pronaći, pogotovo danas na internetu, možete pronaći znanstvene dokaze. I ako želite opet demantirati nešto, također možete pronaći gomilu znanstvenih dokaza. Tako da vam je to, u tom sveme čovjek se naprosto izgubi. Do jučer su tvrdili kako je svinjska mast štetna, a kako je treba uglavnom konzumirati ulje. Danas opet tvrde kako je ulje štetno, treba konzumirati, a svinjska mast nije štetna. Pa mislim, ko bi to u tom sveme se čovjek pogubi, ne znaš više šta je ko je kome ko je. Zato opet vam kažem, nemojte slušati nikoga, ni mene, niti nikoga. Slušajte svoj organizam. Ako vam on kaže da vam treba pomoć, pa pomozite mu. Koji način ćete vi izabrati? Evo, postite mjesec dana. Ali postite pravo, postite. Nemojte sad napraviti još gore. Mislim, to je najjeftiniji i jednostavniji post, mislim, fizički, a ovako izdržati ga, pa to vome nije lako. Hoću reći psihički, nije lako izdržati. Dakle, ako vam treba, ako osjećate da vam treba detoks, napravite detoks. Oslobodite svoj organizam od toksina. Ja sam se, na primjer, osjetila kao da mi je neko skinio ogroman teret s mene. Na jedan put sam prodisala kao da sam, pa ne mogu ja objasniti baš šta je osjećaj, kako sam se osjetila, ali sam se osjetila puno lakše, puno poletnije, puno odličan osjećaj, odličan. Zaista. Pa evo, toliko od mene u ovom videu. Ako vam je ovaj sadržaj bio koristan, kliknite like. Kliknite to dugme subscribe kako biste me podržali i kako biste dobili obavijest kad postavim sljedeći video na svoj YouTube kanal. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite ili ostavite komentar ispod videa, a kontakt podaci će svakako biti u opisu videa, odnosno ispod videa. Odgovorit ću na svako vaše pitanje vrlo rado. Toliko od mene. Za bilo kakva pitanja, za bilo šta, tu sam. Slobodno mi se javite. Do nekog idućeg videa. Lijep pozdrav. Ćao.